Ngilele emakhaya igama uDlozi wakwaMsibi. Phakathi kwakithi la ngikhona ngila kwamasipala ke eMkhondo. Engixose nje lesi sihlahla seyangisitha kodwa ke ngicabanga ukuthi kuyabonakala ukuthi la sikhona khona. Udaba ke sihamba ngalo namhlanje ke i-update noma ke i-follow up noma ke mhlambe ke unikhumbuza ulodaba lolana lapha ke iPhunzini. La khona ke besikhulume khona noma ke sibeke khona ke ngamasonto amabili asatholakala ukuthi asakhe ke endaweni eyodwa. Okunye kwabe sekwenzeka lapha yana ke masisithola kwabe sekuba khona ke ababoshwayo umama nje laba abantu baba la umavuso la isithombeni babe sebayaboshwa ngemva kokuba sengisukile thina lapha yana kodwa ke bazochaza ukuthi babe kwenzakala kanjani. Okunye ke esifuna ukuveza la ukuthi udaba loliyana sigcina masilibika kwavela ukuthi ke bazohlangana namhlanje uthola ke iside lo masipala ukuthi umasipala yena uthini ngalodaba ngoba kuye kwavela ukuthi ke selinesikhathi eside lokhu ke lidingidwa ke umndeni ke lona noma ke ibandla leli liza la kumasipala ke lizofuna ke mhlawumbe ke ngathini incazelo ngokuthi kahle kahle ke kungani benganikezwa ke incwadi yokuthi ke bakwazi ukuthi bakhe kule ndawo nosekuze kwagcina ke manje sekudala ke i-confusion enkulu ukuthi ke kungani sesifuna kuqhamuka abanye abantu futhi bezokwakha la esebephethe incwadi ibona ngokusho kwabo bethi ke bethole kwethole kwamasipala. Bahambile ke njengoba nangesithembiso baba amavisa abasenza beza ngaphakathi la kwamasipala uzohlangana ke nomeya ubesibaba amavisa ke sibeka kabanzi ukuthi ke batholeke ukuthini namhlanje. Ngone siphinde sikubingelele esikwamukele uMkhondo TV sizwe ukuthi ke namhlanje namhlanje. Angibonga umsakazi ngibingelela nabalali bomsakazi. Njengoba ngime lapha nje sikhuluma ngesonto ekseni lapha eIphunzini ku7771 i-stand number eIphunzini la kunebandla khona okuthiwa isithwandwa elakhe khona eseneminyaka kusukela 2014 lapha yana. Njengoba sasikhuluma ukuthi lapha kuthiwa sekunabantu abalethe ukhansela uzobabeka phezulu kwalaba esekudala abakhile lapha yana ubakhisa ngenkani. Njengoba sike emva kokuba sihlukane ke nawe ke umsakazi ngabo 10 kuyabo 11 sabe basifonela lapha kwaNdlovu ukuthi sekunamaphoyisa ke azobabopha ahamba nalabantu abakhayo lapha nabathi case abayivulele labantu omunye wabo ushayiwe ulimele unengozi wasuvula icase manje bazobabopha labantu. Masibuza ukuthi why nibabophe ngaphandle kokuhlangana bathi ke labantu emaphoyiseni bafike nencwadi ebhalwe ukhansela abasayinele wabanezi permit ukuthi bazokwakha kule yandawo ubahlukanisela phakathi ngaphandle kuba aconsult labo bangaphakathi soza nabantu vele sebazokwakha. So ke wasebethi ke laba bantu babalwisile labantu bahamba babhuti icala ke kungakho bebopha ugogo omdala namantombazana awu2 bawalalisa esitokisini. Okubebhlungu ke lokho makwenzeka ke kwasikhathaza ke besishilo ukuthi ngolosibili sizoza lapha according imessage efakwe umeya kubona ukuthi lapha laba mabangaqhubeki ukwakha until kuze kube namhlanje ukuthi baqhubeka ke ngokwenhloso kaKhansela. Emva kwalokho ke sesibuya ecourt ke namhlanje lo gogo nalabantwana abawu2 imarch mayifika lapha yana ithi ke echazayo icase iyakhansela uma iyalimisa ngoba ukhona ongahlangani basaqhubeka bayaphenya. Okubaphathe kabi lapha yana ukuthi ke bamfonele umeya bamthola umeya wachaza wathi lokho akushilo kwi-message ukuthi akungakho umuntu lapha yana until kuze benamhlanje kuyamangala ukuthi bese baqhubeka bakha kanjani kuze kuliwe. Wathi ke yena usalindele ukuthi namhlanje kuhlanganwe kuqhutshekwe baxoxisana nalabantu yena ngokwakhe akakwazi ukubafaka labantu labana uyobabhekela enye indawo hayi le ukuthi bawugibela phezulu kwalaba abanye. Okubebhlungu ke kunakho konke ukhansela okungiyena ofake labantu bathi lapha enkantolo bamfonela ukhansela akatholakala efonini akayibambi ifoni ukuze respond ukuthi kungani yena efaka abantu lapha yana. Kungakho kuyibona ukuthi kubhlungu ke mase sesithi ke masiphume court no asikwazi ukuphuma sihamba size lawe eofisini la kameya. Masifike eofisini la kameya asimtholi umeya sithola unobhala wakhe uHazel sesikhuluma naye kwacha umeya kwamanje akekho njengamanje uzosenzela appointment maybe kusasa sikwazi ukube sizoxhumana nomeya azokhuluma lo daba kodwa ngokwabo ezi office lika meya bayalwazi lo daba sebefikile labantu bakanengi bezokhuluma ngalo daba but bayamangala ukuthi sekunabantu abaqhubele bazokwakha estandini sabo kwaze wasuka lo msindo nabo bashokha ukuthi kwenzeke kanjani kodwa ukhansela kumele asiphendulele umeya nakuspeaker ukuthi ukwenze kanjani kuze bemanje nje basimile lapha nje sesithola le report injoba sesithulile ehlabezena wa namhlanje. Ngiyabonga umsakazi. Cha bamavuza sesibonge uma ngabe mdlelele ekhawulalela kahle sidinga iside yesibili la besithi sizothola namhlanje kwanathi
elayo umasipala. Kodwa ke futhi ke ngoba phela kufuneka sihlangane nomeya, umeya nakho sifuna katholakala. Kusho ke ukulinda kwalomphakathi kusho ukuthi ke nathi kufuneka silinde kuzube ke bahlangana ke kusasa. Okwamanje ke sibeke la siphinde futhi sibone ukuthi kusasa siyabathola nisibonga kakhulu emakhaya.